kelelapa chincho sukame Undi kelelapa tedino sukame Kiki champion wona tabe tujushime 준비 있어도 tout chez nous. Zéro du chouï. देश दुनिया और मानव मूल्य की पहचान हो उसके लिए सम्मान हो विश्व मानव
Hello. I request Honorable Deputy Speaker of the Tibetan Parliament in Exile to deliver the statement of Tibetan Parliament in Exile.
chorus. 세모이나 길에 오샤세 개발이나 거르는 사세 소야나 개발이나 거르는 사세 도시덕에 떨어지 마소 세월이 구마야 잡아줘 소야 세월이 구마야 잡아줘 라소라 너보다 딩딩 짱이야 한한 짜이나 한한 많이는 쑥쑥 짜이나 털털 오지가 몰라지겨서는 오지가 몰라지겨서는 오지가 그겨서야 라바서라게 모라 겹서야 라바 세상에 조금은 세계 하나 보기만 조만한 세계는 세계나라 주기만 잡소하라 숨겨놓고
이제 도메 벽이면지 토록네 도메 파사파이 탑시시시유. Another cultural performance from the staff of Tibetan Medical and Astro Institute. सोशल मीडिया में तेजी से वायरल तस्वीर में 64 साल का एक वृद्ध व्यक्ति न्यायालय परिसर से निकल रहा है जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा वह ना तो अपने दम पर चल सकता है ना ही पैर सकता है लोगों के दम ये Teringi rikshung chabgun ki lirim hamadi pyoge dyoga tsokwane dyoshi hangdyo la shabase kyo shuyu. Today's last cultural performance is from Dichela Teringi Zerim Kamadi, Yu Godin Kodi Tsojungi, Tsoshin, Major Toje, Kipin Sirilane, Tujichin Shu Sushenayu. May I request the Vice Chairman of the Central Godin Organizing Committee, Secretary of Department of Finance, Kipin Sirila. 이마 참말라 셀라도 셀라 담 셀라 빼고 쓰나데 자기 뿌리다 망고도 셀라 파게라 정확히도 인그라 파기 시나 뿌리다 딘데 슈스터리 치샤 다쇼게네 탐디샤 엑스쿠숭 그레샤 디쇼게네 뿌리체 철레다 디게 상마치샤데 먼저 셀라 슈사란 할바슈이 엑스쿠숭 시타기가 정확히도 레스 상사